Kumana wih atau an. Wih wa wih ya. Kendong wih pediang. Kemana deh. Tinggal ngandung pediang out kemana deh selap. Mau kendor di surah langgal ngau. Biasa cerita suruh mah. Biasa suruh adum. Kemar piang nyuk. Balan lah. Dah hai. Piang nyuk wis kemar. Tinggal nganyi surah. Arah kemalan mah warak terpar kata. Cai malen dah.